Mema wakwaba ebaje Ghana television so the flight jumedie na ebraso se enenso meba na ensam a etwa guo no medi bi eba ebeson wo se ene da edikan ya wo hwemi a mesra wo se wo be subscribe wo be like na wa comment na wa san so a share ede ama me na ayefefefe pa medawase jumedie aboafo bi airtime echi tinata teba center se oba anase be ma se wunyina yie ewo ma yem anasa wo mema yemu a tutu anamowe na bra behu wo mo na afa enu papa awomo emfanka nipadua no na omo ensiesio na oba wayo be sima na be ma so watimi aye be memu a sa na atena teteba center for eche enya no nko a yare bia ekoso ewo nipadua mu atiti nipadua ne bia no eyade atena teteba center for wo mo etimisa na wo mo etu ase sa enso na General Organic Foods enso edinua ne papa aba edwa so ya kontomre a ya dry na ya package na kama pa ya wadawa powder ya garlic powder ginger bibia esurisa efamisa makosam ni nyina bi ewo ho no mu a yemfa nrunro bia mfrafrem we organic one enu nti wudi a emfa ohaw bia emre ni pedua no Glitter and Glow Cosmetics enso ese wo ba se wo penku papa esiesie wo honam esiesie wo wedie anasa abrantie wo penku papa esiesie honam na wedie nsam na papa enkwala de ewo company de ho obia onso ubenya wodie na wodie ane se obefa numbers no ewo yen screen so na wafre na be biara wo bia no yetumi edibi abrew na onso ode edijuma kama pa medi ede afia be afim amenye maboafo nkrato emra sesia na yento aso oh doc ese waba enye boko doc awona no ayedin no nyina so ayehye afise aduane to niema no se ne yemu yen kukuru nso nya stomach osa sedenyo heartburn so asa be ka ho edem kra ni minim se fia be force na you know I don't know test results na try say we nya malaria won moji eh 3D yes malaria na ni yem no so we no hia tinated stomach na tinated malake fama no na no ho beto no Malake, anything at a tumak. I'm on my free. Tinatet malake eyema obi a wanya malaria fever na tinatet stomach mixture eyema obi a wanya heartburn indigestion na ne yem eye ne ya tinatet adroi FDA ahwehwe magia tum se eye odafam da wase se oje ebre etwan mie na ene die flight no nia ewom yetu fa de na ye kwa akosi Ghana ni ababa wase ni twani eye Moesha Boduong na atena ye anase na kache na so ye ena no pay awia nwumre ye de flight no eko na yakwa akosi na Moesha na ekasa ni Moesha ekanyina ne se wo se wa bre ene plastic surgery ye wa bre ene chese niema ye de keka ye honam wo se plastic surgery no se wonya edu hu hyemu se wo ba ukoye oto ukoye onufu na chese wa fui wa twetwe bia hyehye ba bi se na ya abaye ade a ekoso se ye ma bebre ye de ye ho hyemu no Moesha se wo be kai pa Moesha eyo omo aka omo edi kan eye sa plastic surgery ko hyehye wo mo to ni omo nufu ma omo afu eye entrantra flat no Moesha eka omo edi kan ye sa ne man hu bi no enene wo ka se wo se wa bre ne sa ne man afono no enu ti se Moesha so obekọ ne natural way wo se ahofe ne de wo ho ofe na wo ho ofe ewo ni padua ne mu enu ti sa plastic surgery no ye nkoye ana se omo nkoye se omo koye na omo ho ayefe asense na omo tie no da binya sa ne wo ya na se omo pensesan kakra bi ewo ni padua ne mu eno na Moesha chemu e ma omo koye sa ne man so on dey say wa bre enya de obe ye sa ne man bi natural way na woko enti ye futu a ode eto abonten wa wonso opese okọ natural way na chese oni Moesha etimi ayadwe yenko na yenko tie se de Moesha edensam ne tudwafai. Hi guys, this is your girl Moesha Boduong. I'm super excited to come here without my filters, with my natural self. Guys, I'm just tired of this whole look. I'm gonna get so much work done. Like, I'm not going to change. I'm still going to be the same Moesha Boduong, and the spirit of Moesha Boduong may lead me to success. But guys, I'm seriously done with this look.
I feel like I'm getting tired. Plastic surgery is like the newest trend, and guys, it's so addictive. So don't follow too much. Keep your natural self and stay pretty. Looking pretty comes within. So if you stand there, you say you're pretty to yourself, you're gonna be pretty. And plastic surgery has done so much magic for women, and I feel like we don't do it to look better than we used to. We do because we want to change. Oyiwa Moesha Obapa Moesha Boduong na watwa ensem no ede agu ho no mo ede ama wo no o se make plastic surgery wajai onye biem. The flight made the wo see me sponsors Glit and Glow Cosmetics, Kinaata Herbal Center, Janelle Organic Foods, and omo airtime. Me producer Edmond Opoku search for Kembeck. Midin ede efia befi. Everything bibia would you hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena baby a wo bia no ye di bi bebro bibia wo ho wache powder crown so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glit and Glow.